radio that makes you happy. Inkezo. Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphathe kuyona itshelile lakhe hamba phambili kezo mina ke ngimfeza ukuthuthukwa khumalo bathi ilast born amagumede mhlawumbe uma usemusha la ekhaya siphinde futhi sikwamukele ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu sihlezi khona indaba ezihamba phambili namhlanje siniphathele udouble thindi lapha nomsakazo oKhozi FM uZimdolla umntakabiyela lapha nasiyazi ke ukuthi intokazi edume kakhulu lena ngokuba ishinga nje lentokazi nokuba nentokazi enesibindi mangaze abantu abaningi uZimdolla lapha nenkathi echaza ukuthi yena ebudlelwaneni bakhe asuka nabo mangabe mhlambe azizwe ukuthi akasakumvumelekile okanye akusamholi ukuthi abe kulobudlelwane akubo laphana uwenza njani lapha nakonje ke ingozi kade nalapha noKhozi FM elapha kade babuza umlaleli ukuthi yena uthatha isikhathi singakanani ukuze aphole bese avumeleke ukuthi abe sebudlelwaneni obusha ekade lindeleke ukuthi kungena ama calls ke lapha abantu bachaza ukuthi bona ubathatha isikhathi esingakanani lapha ukuthi ke badlule bese bangena ebudlelwane obusha yena ke uchazile ukuthi yena akathathi isikhathi esingakanani umuntu nje umyeka nje asathandana naye aphole futhi mangabe sathandana naye mhlambe usezoba umfowabo nje sahlala naye kodwa nje khona usuke sengekho lapho ke mhlambe ukhanga ukuthi ke umane kuphela ubudlelwane babo kodwa yena kube sekudala wamiyeka lapha nasekudala futhi waphola mhlambe ke abantu abaningi ngithe ngibona lapha nama comment ebakhombisa lapha bavuma ukuthi kahle kahle ngempela basuke beqinisile abantu mabathi uZimdolla akaziphethe kahle uyinkomo esengwa Liviyo lapha nangazi ke mina ukuthi kana kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba kodwa nje ngaloku mhlambe ngigeqa amagulo ake ngivele ngidedele nale clip yakho uZimdolla umntakabiyela bese ke sihlala lapha no comment section ungitshele kabanzi ukuthi wena ke kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ulithinda lapha nentokazi uZimdolla umntakabiyela mhlambe ke nawe ubona mhlambe lento abayikhulumayo iliqiniso na ukuthi mhlambe uZimdolla kunjalo lapha inkomo esengwa Liviyo okanye mhlambe nje kukahle lokho akwenza ukuthi mhlambe adalule lapha ukuthi yena asike isikhathi esichitha singakanani uphola nje esiphakathi ebudlelwaneni asuke akibo lapha nahlala ku comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena luthino lwakho ngalolu daba mina ke sengiphuma kanjena ngiyathembisa kodwa ukuthi ke ngiyabuya kwi video elandelayo ngicela nje ukuthi sihlangane kwi video elandelayo esikhathi esilandelayo bye nibone usuku lumlande ngithanda kakhulu sisengangena ebudlelwaneni obusha elokho esibuza namhlanje 12071613 size ukuphawula kwakho ukuthi wena nje ngokwakho udinga isikhathi singakanani mina nje Nkosi yami hayi ngingomunye nje ophole saphakathi angihlukana nawe nje sisahleli kusebunandi angijampi nje ukuthi uyothi uqamba uhamba vele kudala ngaba right angilindi ngempela ukuthi hayi sengiyoze ngikhale mhla uhambayo ngikhala usakhona ngize ngiphole usakhona bese siyahlala nje ube noma umfowethu nani kube right kube grand ngisi showcase yabo so angazi ngabanye badezi khathi ngakuphola sicela usazise lapha ekhaya